Evo vidite gdje je sudija, znači da ne budem posle izvanredna pozicija. I veliki pozdrav svima ljudi, sa vama je Šomi. Ljudi, dobrodošli u novi video na kanalu Gaming Team. Danas, kao što vidite, nastavljamo serijal, radimo reakcije na najveće lapsuse sudija i pošto smo u prethodnoj epizodi radili znači kako Partizan krade, danas radimo kako Zvezda krade. Pre svega, znači pre nego što počnemo, zamolio bih vas da lupite subscribe ako već niste, znači subscribeite se na kanal. Jer to je vama bukvalno par sekundi, a nama mnogo znači, jer još malo nam hvali do 1990 suba i onda idemo još 10 i idemo na tih 2k suba. Najveće krađe Crvene zvezde se zove klip, u klip je objavio ovaj Puls, nadam se da brat neće lupiti copyright. Idemo sad, bit ćemo objektivni, navijam za Partizan, to moram da kažem brate, nemojte da hejtate, ali bit ćemo objektivni, bit ćemo realni do kraja, tako da idemo u video, moram muziku ovo da ugasim, zašto je neka ono boli glava brate muzika, ali... Ajde vidimo šta se ovdje dešava. Pazite ovo. Inače video je dosta ono loše urađen, moram da priznam. Ali da li bi za ovo vi svirali penal? Ne. Da li bi vi za ovo svirali penal? Pazite ovo. Igrač Crvene zvezde ulazi u putanju, igraču Partizana nogu mu izbacuje. Kontakta sa loptom nema brate. Vi čitate znači ovo sami, da ne bi klip trajao mnogo dugo i sad je ovo ispisano latinicom, tako da možete svi da pročitate. Čekajte, evo, znači vidjeli smo lakat u predelu vrata. Ali meni je ovo izvanredno. Zašto ovdje sudija nije svirao faul? Pogledajte ovo, pogledajte samo ovo, znači... Pogledajte, on gleda u njega, znači ne u loptu nego u njega, udara ga brate i... O ovome će se pričati godinama. Sad ja moram da vidim da li... 365 brate najmanje, čekaj već šta ja radim. Lakat, znači ovo je trebao da bude faul, možda i penal, nisam vidio gdje je bilo. Opa, ovo je bilo pre 2 godine čini mi se, ako se ne varam, 2017. Nisam siguran, uglavnom gol iz gol auta. Pazite ovo, lopta je jasno prešla brate. Gol out liniju izašla van terena, evo vidjeli ste i ovdje. Ako nekog zanima može da nađe snimak na YouTube-u, ali to mislim... Nema o čemu da se priča, ovo je stvarno gol out bio. Jasno se vidi. Pazi ovo je... Ovo offside, pa da ovdje nema govora offside. Malo ga povukao. Malo, ali ga izvuko, brate. Čekaj, ovdje nije sviran penal, da. Da napomenem, ruka se ne računa. Da, ruka se ne računa u futbolu. To morate da znate, kogod prati futbol. Za offside se računaju samo delovi tela sa kojim možete da igrate, to jest da dodirnete loptu, pošto rukom ne možete, to jest pravite indirektan udarac. Da, ovdje je sviran offside. Marko je dobio karton za simuliranje. Ali ja ovdje ne vidim šta se desilo. Ne vidi se brate stvarno dobro. Tako da ovo neću komentarišem. Linijski malo zbunjen, šta se ovdje desilo je. Ovdje udari u liniju. Najviše mrzim kad stave ovu liniju brate, zato što... Da, mislim da ovdje nema offside-a. Ako ćemo po liniji da gledamo, a morat ćemo, jebi ga. Ovdje offside-a nema. Dobro, 2 penala, stvarno to ćemo da preskočimo, oba su odbranjena, ali ne znam, ne mogu se sjetiti kako su, da li je pravedno to svirano ili ne, ali nećemo gledamo koliko je penala imala Zvezda. Udarac u butinu. Ovdje Terzić nešto laprda, brate, njega ćemo da preskočimo. Čekaj, nemoj mi reći da je za ovo sviran offside. Jasno se vidi, brate, ne mora ni linija, da je igrač Radničkog, sada za koji Radnički i za Zvezdinog. Kosilica je radila ovdje, ljudi moji, kao što ste mogli vidjeti, Kosilica je radila.
Offset kod gola Zvezde, sudija kaže sve regularno, morat ću to još jednom da vidim. Jer ono nisam mogao, brate, mnogo je brz snimak. Opet se ne vidi, brate, da li je ovo iz faula izvedeno, ne razumijem, brate, čekaj. Da, evo vidite ovdje igrač Crvene Zvezde i on je u offset, vidi se da je ispred ovog plavog. Da, to je bio offset, nema prekršaja za Čukarički. Joj, mene boli, evo mene boli sad koleno. Verujte mi, ovdje je ruka plus koleno. Možda je mnogo lako pao, ali opet imalo je tu materijala da se svira faul. Tako da... Dobro, ovo ćemo da preskočimo. Kaskader, evo da vidimo kaskadera. Ja ne mogu, ne znam šta je ovo, mnogo je loš kvalitet. Tu je bilo guranja, ne znam da li ga je ovaj gurno sa leđa, ali... Vladimire, foliraš. Stani. Au, sine! Ovo ne znam kad je bilo stvarno, ne sjećam se ove utakmice, ali ovo je, sine. Poništem čist gol. Govora nema u offside-u. Offside Jankovića. Čekaj. Morat ću ovaj snimak da vratim. Ja ne znam ni gdje je lopta, verujte mi. Ovo ćemo možda i da preskočimo. Da, stvarno ja ne vidim loptu, brate. Toliko je loš snimak da ja ne vidim loptu. Tako da neću da komentarišem to. Dosuđen penal, pa šta je ovo je? Pa šta je? Pazi ovo. Čekaj. Znači morat ću... Evo sad ćemo da usporimo. Normalna nula. Mislim da će ovo biti dovoljno, tako? Pazite nogu. Noga gdje ide? Ide pored, znači ne ide u njegovu, nego ide pored. I on pada. Prekinuta akcija Kruševljana, šta je ovo, brate? Mnogo loš kvalitet snimka, ali šta je tu je? Zbog offside-a? Kog offside-a, brate? Pa izgleda mi da jeste offside bio. Neću, brate, ništa da... A čekaj, bre! Stani. Sad ne znam ko su ovdje Kruševljani, jer Zvezda ima isto slične ovakve dresove. Zvezda je verovatno, brate, u crvenim dresovima. Recimo. Pa verovatno. Iako je za ovo sviran offside. Ja ne znam šta da kažem, penal izvršena... izvrsna gluma, brate. Ja ne znam ni da čitam je. Čekaj, pa ovdje nema govora o penalu. Mora pustiti oko normalno, zašto ja pratite sad njegovu nogu i preskočio je bukvalno, brate. Sviram penal. Šta je ovdje svirano? A čekaj, ne znam, brate, fudbaler Partizana Zajahan. Ne znam, brate, šta je ovdje bilo, ali... Nedosuđen penal za Jagodinu na stadionu Rajko Mitić. Da vidimo šta se tu desilo. Ja iz ovog ugla ne mogu baš najbolje da vidim. Ne da ne mogu da vidim, nego Zvezda offside ne važi. Da, offside je bio, mislim da mu rame cijelo, bukvalno pola tela mu je offside-u. Sudija, evo vidite gdje je sudija, znači da ne budem posle izvanredna pozicija. Sudije i nema offside ovdje, da, Zvezda daje gol, dobro, ma ni govora offside-u. Šta je ovo? Gdje su igrači dole? Ja igrače dole ne vidim. Znači ovdje ispod onaj igrač što je bio, njega ne vidim, ali ako on nije bio iza, a sumnjam da je bio, mislim šta će on iza, ali ako nije bio, evo da budemo, to je, mislim, offside iz aviona se vidi, ali ne znam šta je sa igračem koji je bio dole. Ovako se radnički stavno penalni auto, nešto. Ovo penal za Zvezdu, ne znam, brate, više Zvezda 50 boja, znači nosi. Ili radnički, ne znam, majke mi.
Au. Dobro. 2-0. Igra se tenis, sudija ne reaguje. Koji tenis? Ne mogu, brate, stvarno ne vidim. A mogu da se kladim da sad ja uzmem i tražim ove utakmice na YouTube-u, naći ću 10 puta kvalitetni snimak. Ali ne znam zašto, šta su radili ovi likovi, pa je ispalo ovako. Uglavnom šta je tu je. To smo dobili, znači... Igra se tenis, sudija ne reaguje. Ovdje se jasno vidi da je bila ruka. I to namerno, nema faula. Za ovdje za ovdje baš ne mogu da kažem da je bio faul, vidi se da ga ovaj gura, ali možda i ovaj lako pao, doduše izgubio je balans igrač Partizana, tako da ne znam stvarno tu. U svetu postoji na njemu caruje drugarstvo, start na loptu možda, au gledajte sneg, ovo je bilo nešto decembra, ja mislim februara, pazi ovo, čekaj, start na loptu, ovo je mislim, ako ćemo da gledamo, baš je, ne mogu opet da vidim i da donesem ispravnu odluku iz ovog ugla, ali ušao mu je u putanju, to što jeste, tako da, ne znam, mislim da bi trebalo tu da se svira. A ovo se tek ne vidi, brate. Šta je ovo, ruka, ne razumijem šta je ovo zaokružio. Ne znam zašto su uzeli ovako loše snimke, zašto kako su uspeli da napravi, znači bukvalno. Đoković ovaj put kažnjen. Sudija teška srca pokazuje karton. Ovo kao provokacija. Đoković, kao igra se tenis. Dobra. Čekaj što kaže. Sudija daje tu žuti karton. Dobro. Nisam mogao da vidim, ali ako je sudija tako rekao, ono, ne znam zašto je ovo, ba da, ruka. Anoreksični Tavamba opet simulira. Guranje rukom, vidi se tu ruka, ali... Šta je ovdje bilo? Udarac u glavu, ne razumijem. To mi daj. Ne znam šta je ovdje bilo, majke mi, evo ne znam. Bahatost. Nemoj mi reći da je za ovo sviran penal. Pa nemoj mi reći da je za ovo sviran penal, brate. Nemoj to da mi kažeš samo. Ako je za ovo sviran... Jel ima, brate, još snimka ili će ovdje da se šiba, brate, ovo. A nema, verovatno. Ovo je samo mali deo prikaza srpskog... Da, znači... Svi ćete se složiti da je naša liga banana liga, ne znam kako je u drugim zemljama širom Balkana, ali naša liga je nešto specijalno ovdje. Svako krade, mislim svako krade. Krade ko može, brate, iskreno. Subscribeujte se na kanal, lajkujte ovaj video, šerujte ga. Prošli video je prošao na totalno ok. Čak me iznenadilo što je više pregleda bilo iz onog srča kao... Gledaj ovo, najjače, brate, sorry ali morao sam. Iz srča je bukvalno došlo dosta pregleda, to je sa YouTube-a. Neku pretragu kucao i ušao u video, to mi se dosta sviđa, tako da nadam se da će ovaj klip preći isto, to jest nadam se da će ovaj klip također napraviti dobar rezultat, tako da lajkujte video, šerujte ga, a subscribeujte se ako niste. Šta da kažem, to je bilo to što se tiče ovog klipa, a do sljedećeg klipa imate veliki